Мынадыга арнайы YouTube'да тіркеліп лайк басып қолдап жүрген жандарға қиналып қысылып жүрген болсаңыздар, бойда қаралық зиян болатын болса, осы видеоны күніне бос уақыттарыңызда тыңдай беріңіздер. 100 рет болсын, 1000 рет болсын, сонда ол белгісін әсерін беріп бастайды. Дұшпан жеңіледі. Ниет қабыл болсын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллахумма аршил карим вал маликал кадим вал атаил азим кархул. يا مرسل الريح والأسباح بيس الأرواح يرخل يا ذو الجود والسماء يكرخل يا الله يا الله يكرخل يا غدر يا فرد يا ذا الجلال والإكرام يكرخل ظالمنا حالدنا تيكنا كيتن كرخل عفاتنا باين وبالاين يكرخل ومرزنا شداتنا كاكتن كرخل فيتنايتن كل ليلة مخناتنا كرخل باليات الصبوخ قدوس رب الملكات برحمتك ارحم الراحمين. Бойдағы ауыртпашылық кетсін, бойдағы жалқаулықтар кетсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма аршил карим вал маликал кадим вал атаил азим кархул. Я мурсил арих вал асбахи байсал арвах кархул я зул жуд вас самай кархул. Я Аллах кархул я утри я фард я зал джалал вал икрам кархул. ظالمنا حالدنا تيكنا كيتن كركل عفاتنا وباين وبالاين كركل ومرزنا شداتنا كاكتن كركل فيتنايتن كل اللاتن مخناتنا كركل بالياتن صبوخ قدوس رب الملكات برحمتك يا ارحم الراحمين. Тиген көздер, тиген жабысқан жаман нәрселер, қастықпен келген зияндар, махаббат жолына жасалған зияндар, денсаулық жолдарына, өлім жолдарына жасалған сиқыр дуалар, Құдайдың құдіретімен, көпшіліктің ниетімізбен, осы дұғамен бойдан кетсін бүткіл ауыртпашылық. Үйі таза еместердің үйі тазарып, бойы таза еместердің бойы тазарып, мынау қаржы жағдайына жасалған сиқыр дуалар болса жойылсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахумма аршил карим вал маликал кадим вал атаил азим кархул. يا مرسل الريح والأسباح بيس الأرواح كرخول يا ذو الجود والسماء كرخول يا الله كرخول يا غدر يا فرد يا ذا الجلال والإكرام كرخول ظالمنا حالدنا تيكنا كيتن كرخول عفاتنا وباين وبالاين كرخول مرزنا شداتنا كاكتن كرخول فيتنايتن كل ليلة